meta kasmi ni nakaliang juga state committee juga hasil satu majlis council ni berpa ko dik dokumen nya yo banyak kendu ya ka finance minister jongka India ka Nirmala Sitharaman akabangi awan banyak kan dikatu kan kimat di PD baka council ka jongi bat kamat kaban kong kading ya kan lo ka 15 finance commission di pajak mapukuk baro ni layo ya ka jengerap nambaka finance ministry jong sarkar India para petrikam deka Ministry of Purchase Raj agar bini bakal petrikam jongi kilak jengerap di pajak mah kebagian ka katai berantai kebagian inilah hakapor mengi simpi ya ka isi ya council la syam kita sibun gijing ya gijing bobit babiang bala penong ya ka ministry bahkan pelai ya ka pisah kamtam ya ka second installment nadu Islam arja ka kui akuar ingin keren bagi minister ya ki jeng mengi kendu ingin batai ru ikilat kenti kebangi ya syam nadu pengira simpi ya kene ka isi Pak Kabaskuman kalong mana kalian juga minister kala skor ba ya kajing batai ke jongi kalong posir bang ya batong mahati haring kala kularu mau bahkan yarap man pelak ya kene kesabat kala batha yang yiru ki kato ni kajing hak ki bang dire pande baki babun kajing hak di jogai ki ke mana kalian ke isi jongi ngashim kamtam ya bang yang penekam ya kata ke portal tadi ka jengkam di hotel ya kata nanti bagi siu ya ki bill jongki project jongki online route gila ya kata baka basukman kalong ba nakalang jo minister kala udonang ru additional secretary jong ministry menen ru gila yo punya kendu ya ki jo joy secretary baka officer nakalang ka Purchase Raj ministry nakalang jo ki kilang positive ha ya ke bani lawan ra bagi don gajing teman nakalang jo ka finance ministry Asyaban put kini ka 15 finance commission dan ka 15 finance commission kan put kalai petrik berbeda dengan sama beliau waswaj kata kan pulak supaya kan second installment kepada kini ka pesan jasa paraja aku ya akuar tinggi nalor kata ngiliak keren beliau kipat ki jengker kam nak kata council ke jongi bahkan ai lembat ki special package mau nanti ki song jarap saja makarpang nak kalian cakar kelas skor dia kata ke ika bangingin ong dan ini bangin konkret ke project ke scheme banyak sa submit jadi cepo ke ministry ke jongkang. Ni software ru bang iwan ni dan non officer di dunia ni ada test tambahan yang ketam. Ketika kasih ke banding kong hadir mengasih ia ke isi baginya kendu parti central military. Kalau kau software bawa dari kasih ke banding kong ru nak kalian minister lah sekolah mereka yang kerja ia ni kendu akan tambah kerja kami. Ini dah kerja kerman cross camp. Kita kerja kerman cross camp nak kalian kata sokar friend kumtam dengan finance ministry berpindah ke line ministry gilaban penolong gilaban penolong dan gilaban ai te gilak jengrap khang ba ka council ke jemi ke yo batrai entang mat pendek ya kritik ke store ne ban pek du ke ko ram ta ka roi kapar ka bit ka biang jang ka jeng tam ke ini ta ki ne kendu ani sokman du bagai ke jengwan jeng kam sudah ke ki jeng ko ha ki pikiran tak ke bang ya kendu officer nak ki IS level lah kalau joint secretary kilong charge score ke jeng seperti ke share tu ya ke jeng ke jeng memang di percang mata ya ke bebek ke bukut kampak ya ke waktu yang kawan transparent di kai bang ni kawan power point ni kan